Khuble phi baro syakatup Khuborjylla ke donbosco media network. Kimat bakong san menta ke sengi Shillong. Bitar ki Samla pule bampoi ke scholarship kumba penbena Menteri Rangba. Pau Samla Yamon Lang narinsan yakop shot hip hop India kitbok ke Meghalaya dances. Nangjur ke jing miksud hapering ke BPP bat ubah Adelbert. But Rat Nam Job March Pass ke Tiny Tots sa St. Anthony School Sports. But mentangin pashi ke Khubor bakang dunia. Hakasaw terik Iaiong ki Samla puli ki lelit siya Office u Director Higher and Technical Education ban od ikajing slam ban penpoi ki scholarship siya ki account jangki. Kini ki Samla ki leit hu habag sorkar India kala pelat ki scholarship kabalakenjo siya ka prapusan kelur tingka bat Menteri Rangba ula kular bat penbena pat ba ban samno ikitang hapo arsngi. Henry mentala ar lai tayo ke Education Department kampat pelat ki scholarship. Wat lada ki lapen biang lod ikjing don kam baro. Kilait huru don na pedeng jeng ki Samla puli ki belayo iki message balapha ek scholarship Henry kapisa kampoi ki account jengki. Kila kerpat iki bor ke Education Department ban shimkia bat lek kloy ye kini kakap. Ban link ban sidat napo bang lane napo bang ki slow ban long processing lane ban trikam spang kata dengi namla ar ban ero ladangi nang ne langi ladep ya ka ban le long ke ek ban kam tega desa nakaliang ka jongpi ya ki adhar card jongpi bat ki passbook jongpi bat nabang ki ongkomta tega tahi ka ba utu isar yong mene de nga ngapat nga ong isar ba ha ba ide bat nga de ngaladep lut kita mo ngaladep link ya tau adhar nomor bat ngaladep sidat de kumno pat kadang thok payment fill ong dia kata de pidang hap and up namar pakatu ga message ka bawan na piga ang wan at filter ar penyu tarik dia nadu ka ar penyu tarik pide ban count de ide ban Nakalang jonga ta namar manero ngila de bikran spo bangin ang ba balai ka Jylla ka jongi ka slam mo namar ki Jylla kum ka Manipur ngyo i bagadan ka abolition kum to ka jing khi mo bad mentala implement ka president rule po jong ka Jylla Manipur dai maki kilayo ka scholarship ki palok jongi per class jongi kilayo maki gidan ka abolition ka jing ya kan od ngatip hi baro ngi badon ka social media ngitip hi kata dai makiru kilayo tai balai ka sarkar jongi ka kampadyo menta ngitip hi ba ka sarkar MDA tu ka don link bat ka BJP mana po central government tai makiru ki dai ban pressure kan lada kinong ilam jong ka MDA ke jongi ma jong ka sarkar jongi ki simkhya ye kane ki pressure ye ka sarkar kimi ma nadu menang iban yo ma namar ba maki ki don associate ba ka na po del hero na po central ka ga MDA hi ka ba yalami ka government ma te lada ka sarkar jongi ka simkhya ye kane lang ba ki nong yalam ma ki MLA ki bdena po BJP ngait skam ba nadu menang ilayo andai kapan pa ba ka jing teko bat ka jing bom simkhya ya kinong yalam jongi ken kum ki basyong ka sarkar ma ki bapait ba khamtam ki education department namar lada kisim kia maki kamat nga ong ngatip ba umodiru un pen orlong hi sisendan namar ba umodi ka target ke jong u kalong ba ya ka India haus arjar sau punya ba un penlong ya kataka India ngampat yo mo ting nga kali mene ha office ya isa ba namar barok te ki yo am te ka to ka message ban set adhar ngapa ngam yo ra then mar every yang ayo scholarship ngam yo ngam ju yo message ka account ka pisa ka poi be account te ramut mentau sina bukan long utama tambah ki ka message ban sit adharum yo tengah kali itu isa hang te hi ong under process tidak dia under process beli ngampat yo adu menta nadu lasia ma dapat kan ampat yo adu mentaro pa ini kali te ki ong be under process be ki ong be under process tingim lalai kan nusingi kita ka under process karang sa ban bahkan hadu mentaro nadu arku wait terik hadu mentala de kanu terik menta sau terik April 4 yara. tekan nusin try lawan ni sekali siya ngali dia lawan mi kanusin lasia syukosin la dan kara dia apa bagiwan ka jing wan jong pi ka iba kata Kisyo ang may ba sayo kila check ka po ka like status mo kung Ka All Meghalaya Dancers Association hadin bakala ay kajing kersyan bupura yu Steve Jirwa ha ka India Best Dancers mentapat kami ban kitbok ki Samla Yamon Lang Khuborjylla ibadon menta ha ka top 7 ha ka hip hop India lingba ki Amazon Prime Video MX player bat kiwe Kekerwa na ka AMDA ka ongru bagi pat ba ka Jylla ki laban pet ya ki episode barok bila dep shot na do audition der. Kumta na kaliang ka executive committee hapo ka jingalam jong pat ki thaba kadap da ka jingkemen ban yo ba Samla Yamon Lang Khuborjylla ibadiru Samla batrish tambha ilapoi shi ketika rensan.
Kaong rubi Samla Yamon lang iju shimbenta la bonteli kirinsa national level TV show but ideru isamla baju job ru haki competition ha Meghalaya. Kumta na kaliang kaol Meghalaya Dancers Association ka kermen ru ba isamla Yamon lang kharjana top 7 in wanra ekana bat kaburam ya ka state Meghalaya kamtam ya ka jat benriu khasi bakan long ru ka jingsngo sarong ya ka than bat ka shnong maulai hi barok kawai. Kajingya day happening ka seng Voice of the People Party VPP but uba adalbert nong room MLA ka North Shillong ubala syas din ring in lies nem hakini kita yo balala halor kajing keno ba ulayale persya bat yat lat ya kajing peniat ka seng VPP kalapen mi bat jerin bun ka ksut happening kini ki arliang mamla uba adalbert nong room haga South Iaiong ulami syakmat hadin bala syas din ring in ban pensyai pa halor karai jong kaseng VPP persya yo uba adalbert ulay thu ekilat pathay Khubor hakani kasngi da kabaong kum ubriu ubayeng scam halaka nongrim pediang ya kajings din ring in lani suspension yo una kapati ulapan pau kajing lingok ka crowd da kabaong ka VPP kadai ka party ka bakam ye lade bakadai ka party jong upai pa da upai pa bat na kabentau pai pa ulapan pau ru hakisngi beladep ulay kren bat terwa ha president ka party ban ya kren habashit habashai ya baro ki jerwit jerwat ki bathan ha kajing dai jong ubat ka party Henry namar ba kapor ka Kim Shimla ban ya kren bat president namar kadai ha kapor election ka ba ka party kadang bunkam bat ki kamyalap election MDC ru kidang tnem bha na kabenta ka party. Shushu uba adalbert ulapan pawru ba ka jingkren spokesperson ka VPP ba ya ka kamjung u kin say kren uloong imat kadai kani ka ba kilabu lupa hakmat tang ba imat ha ka tukapor kimnut ban suspend yu namar ba kadai ha pading ka election kiting yo kan kata e ka party. Ulapan pawru ba kani ka suspension jongki kadai bikilarai be sing direct ya una ka party. Henry uloong pat bakum ubriu ubadon kanongrim wat ladaki ong ba umdon uweiru uba kam kraw bane ka party maupat ushim habang ipoy syakimat ki jura jong keri kejat benriu kejingit tiplem ka kam kraw ban ya ka baai ban ya ka balathok hakikot ulapan kot I can ben compare kani kamdi ka sin ka banikong mang yai kalenti jing sha ben kejing sha kan tho bada kejia lenti jong jim jonga ngam le ngam jule ya ki ka bangan le man yo man kminti ta jero ne bangan ben dai hani ka kenti jong kani ka isu ko beting khu par ka seng aku menong tani kawai aku atang ban bet yo sembai sekipat ba barangit scam ong sembai usembai pat manga pat ngahaban nyai ne compare dak tak jing sya kan ben don ki bakaran din ba sya kan ben ba sya kan tho ba sya penrem handai ladang apai sekipor balik lapor bo khlep ka khnam sya kan tho mga penek marui handai ka khnam kane ngakaran conservation policy ru barok ki amali ki pelut na po ka assembly tang Chief Minister, Deputy Chief Minister buat leader opposition hau arjar arpuar kidon pok house barok ki pedlut ki inga marwe tang por basim kara yes or no ki wan room nai menta pat ya kren lu barok menta ya ai jemut lu barok kabalai ngai kren ni covid ngasa stick matai kum ka ying nangali ying mani nangali chbayap riu nangali chbayat ho nai menta pat ngitip ba ka judge ben riu 80% ka kham ai injection ka kham shim ya ka injection jong vaksin lada pai ha jing sya kedia no ya ke ikhtiar jong girang ba snong dorbar snong men bangalong CM ngap shim hadu karai ban raikut ila dia ban le cha tangan khat nyu sngi hang tu yuan terwai ngah nruklur man penkut no handai ngong iki kita kinong terwa ki belong unidentified ibang mala ban itu ki wan nei manu ba pa iki hang tu po wo kiang nong ba ngalet bandem ban kerpat wok yang nombak ban ai ke boringa ngakwa ban i ke jetli jong i khasi ba jantia imdei ban penya pair su ha pareng to jantia ha pareng khasi ngilong bi kawai kata kadai ke ba ngong ru iki dal pi ko an pun kut ya ke jing sa than ngai tu ki por kadai ta artli kalenti kawai de kalenti ban asenno do governor jong Meghalaya ya ka bill ka bli ka village administration bill ka ba arpat ngong iki ada piko apan kutno ni educational program persya government ap ngatang kandiat sengi ban sei ka media pujonga kalakut tenrei ngakram pendam mentapat ngi bagirang ba snong kiyo beng dor bar snong kiyo beng ki ikhtiar ngalaya ja pedeng gejing syak kan ben ngam per ngam supir
Hendai kijing syak keren ben jing syak kento kenang pen perang sisu inga benang pen scam inga. Manang yang scam. Manum ya compromise lada kadi mani tengku parti ru dan kepor kabang haban bu ejak menriu khmat bu parti bahan. Nganum keren sibun ngangit parok biet parok press pelai leng pisa kipai ba mabun ngangit scam ki don ki bam kuat bersengap. Kitu bam kuat bersengap manum keren. Ngang keren pat si kuat bersengap. Ngan sakren dari kepor la kadi suai kata ke Easter dan di kalendai hadian ke Easter. Bangan sakren ya kajing sisa namar ngatip tang ni kowe hadu bakim note ki parlok bakin khot inga mar khmat namar kitip bak kajing sisa ka pen mong yaki nga keren ru nak tien jong blai bak kajing sisa ka pen mong bar kajing saru ka pen lai lut ngaji dak lenti kajing sisa lai lut tenganum keren lut abri kata ka penta ngan sa keren dari kepo St. Anthony's High Secondary School haga Sautrik Iaiong kelepelong ya ke annual school sports meet arjar arpusan ke besisngi hamadan Donbosco mini stadium lain kra Shillong. Kapang pedeng jong kini ke Lumpung Galong, I can, I will, I must. Lesdang ya kini ke sports meet da ke jingduai balai lam da upada rector Philip Barjo. Vice Principal ke St. Anthony's High Secondary School Reverend Padar Aibor Lang Nongsiet ula pediang ngobha ki kena school ki kini ki pa kino hikai ba dia barok ki bala syakot ngobha la penher ya kalama jang ke annual sports meet da ka kongsan kong amperin lingdo ha ka jingkren ka kong amperin ke lekentu ki kini ki pa bakin penchlur ki khon ban mi madan ban pen i la ki sap ki pong ha ki kam sports kena bakin la ban wanra ka nambat ke buram tangye lade Henry ke Jylla barok kawe di kena school nig school beper ki lashimenta shriak ha ka march pass ha ka program no sngi ka kong deity majau MDC ka lalong ka kongsan kila dan hadu arpusan teli ki school ki belawan shimenta ha kini ka annual school sports ha ka march pass ka school tiny tots ka lara ka first prize but ka auxilium girls high secondary school ka lawan baar nakaliang disenrang ke St. Anthony's High Secondary School ka lalong ka Baningkong bat ke Divine Saviour High Secondary School nong Thamai ka lawan baar. Honor for me to thank Father Aibor, Father Anthony, Father Provincial, Father John, Father Michael, all the other fathers, the sisters, parents, teachers, and students of so many schools. Today, I feel a sense of great pride because before me stands a parade ground which is dominated by women. I hope that this is the sign of the resurgence of women power in the state of Meghalaya. Dear Father, I am so delighted that once again I am a part of your annual school sports. Today, students must know that your all-round development is very pertinent to your success in your life. Today, the community around us requires a workforce which is multidisciplinary in nature. We only hope and pray that the syllabus approved by the MBOs will be able to nurture and build this battalion of citizens that will rise up to that challenge. Today, I am happy to inform my dear students and dear parents and state arenas. Today, if you are a sportsman or Hadin ka jingmi Khubor dangshen baka Meghalaya Industrial Development Corporation Limited MIDC kan chim kumbalai spa akar ka jaka hagathan Umsiang Riboy District balapan pau da ka seng bhalang Confederation of Riboy People klem ka jingis lok lang ye kitrai jaka kani ka Khubor ka lawan ra ka jingling a ya ki pat pat kani ka than ha ka janmet Sautrik Iaiong uba Adelbert Nongrum MLA ka North Shillong
Ulay kendu yau chairman ke MIDC u James PK Sangma halor ke jingmi gini ke Khubor ha gini ki kendiat sengi baladak. Ha ke jing ya keren bekila pathai Khubor uba Adelbert ulay thu ba ke jinglet ya kendu yau chairman jong ke MIDC ke daiban keli la ke long ni ke beshisha halor ke jingmi gini ke Khubor. Uloong ru bakum UMLA udon ke kamram ke bekia ban pet ik jing jing ki pat pak ke Jylla brok away day tang ha ke jeli jong ke constituency le jong. Uloong usngau kiai ke ni ke Khubor nomor ke kta ke kendau ke siap ke belong ke jing bat ke thmei jong ke jai ben riu barok away. Ulai thu ru na ke liang chairman ke MIDC uloong bakam don AA ke bakum kata ke jing thmo. Permentah ngai ko beli PK parok pres ba hang ni po MIDC kepada Meghalaya Industries Corporation Development Corporation waktu chairman jongka MIDC Bajim Sangmas lu ex minister pemerintah chairman ban keli ban pan jingsha hatu badai ni am ke jingsha ba menlai trik ni nakaliang kawai naka association Isang Malang jongka Riboy district ka pangitip pada ka COPS CORP of Riboy people. Tinga haban ai khube nakaliang jongki magilong bopeng ngor bat ngaken turu yaki bakinyai budin kanum syukut na patang citeng nanti. Tinggal ai hoi la keren po ka newspaper mo po Khubor kila pathai Khubor ringapat kumu wena pleng ki amali ngamhun ya kaban syu trei ka kam kumang la keluar po constituency banum trei tam teki issue la ni kimat jong constituency dari kam tamru ki issue ki badai jong ka jaj benrio boleh jong ka state bat kam tam ha ka badai bat ka land issue mo ka kendo ka siap ka bang itip baki ong balan is life mo ka kendo ka siap ka di jingim tilada ya ka hok ngidu no la ni syakni no ka ei pat ngin penkarman nam ta kalawi ti halo ka nongrim ngai khublei nam ta ka cops ya session ki bala simkhia ban ngi scam ken budin kinum ja lentino siteng ban nga ko mali ka kamera jong apat bangan ngamut through official mo ngan haban ya ban ya kendu la ka ni amata ho ngam pen kre ke jing tho ngawan da ban don ga discussion baru chairman ban geli la ka ni am ke jisha ba ka MIDC kala acquire ya ta ka kendo ka siap ka badai lice pa ekar ti nakaliang Pak James badai chairman 8 pau ba kam don kum berta ti kata di kawai ke baar pat kalong ba ngakeli hatu nakaliang jo MIDC hatu elsewhere hapo Riboy district hanu ki banta jong Riboy district lani shiki wei pat ki banta jong ka Jylla jong ka state hatu kila ju thiet ne em ki jaka lani kila acquire ne em yaki jaka mo yaka kendo tin rei layo yang kejubab ba ucaman uang ba kampat don bat kam sel badon kum kata to kata di ba tiga balai tengah keliru ngau ucaman ba hatu ke MIDC ka yo em ka fon napo ke government of Meghalaya mo ban thiet jaka pan aqualand la ka denu ko penta kumbau penpau nakaliang Pak James uang ba kampat don so far bat kiki kadai bet naka level jong ke MIDC tin rei ngalai keren hiru manong naka level jong MIDC kan nu ta ka fon tendon rei ki ong ba ki por ki blalet jong ki senam babun ki blalet hoi ka don kata ka acquire of land tin rei ya manta so far san senam kampat don tinga kwa ru ya ban wan pan tang kata ki jingsai namar ku mali nganum hun ban syura ki isu Kehima nong klau ke belakenjok sanspak senem kerta half century kelasdang ye kejing rakhi kemen ban penchong shet pat da ke bapelong ye kejing kop ye siat rong biria belapen bet da ke 32nd apira archery committee hamadan khatsau pra college mairang ha ka sau terik Iaiong
Hakani kejengnya kop yasiat rong biria le shimentari ki kenhon nagi hima bat elaka na kabri nyau terap khasi bat jantia. Hakani kesengi ple yakani kejengnya kop yasiat rong biria hima kabri nyau terap la donlang uma puramon kenjing daloi elaka jawai kumukongsan upa im Keston Bell Manix imle deputy im hima nongklau kum usembut kongsan uba skor Jylla uriu temen riusan ba diption lingdo nongbri udukot ka apira archery committee ba paya b sinrem upaim prestar manix aim sim ke himanong klau ba kimintri ke himanong klau kajing temu jogani kajing rakhedap sanspa snem ke himanong klau kalong ban penken mau ya kajat benriu ya kaman bashinrang mensim jong usim tirot sing ubala yengrang ba banyakun persya ya kabor jong ke hima bilat kirang yele yasiat na kihima bat elaka kabriu nyau terap kilami madan lempung yasiat ban pen i elaka sap kapong ban yakun ban ra kanam la du na kani kelempung yasiat rong biria kaya yasiat khnam kedi kawe ne kibor yakun thma jong nyau terap na du kipor barim baja shwa ban shem bat mi perthei ki bakhor ki kuli kitup kiman ki roket ki namding hamadan thma jong kani kejuk menta Perlok dihuyule ditunggu. Kila yang lihat na persya ya kesehatan dan na kejengkang dalam tentang. Ya kedangka ini kesih harusnya itu. Kemudian sebelum dibeli sirkarmu, dibeli ke Jawa. Kemudian itu akan selamat tadi. Apa yang sudah itu padulai hati dikepur kemudian sang jam danika. Bangin dal yadan lang rengkat kani kesengi ke bakrau kesengi bakentang kesengi janggeri bakajai penriu kikon jauh nyau trep nyau skum kabadai kesengi kabai langko sanspa pelikisnem jong kejing alam jong upaim tirasing ban yale na kabantang kejing lailuit kejing im kejing lailuit kesensam kejing lailuit kejing im sup ba kejing im ho ngai kublai kerpangi ba paya sendrami belong inang penyai jadi program ngai kublai ngongo sikade ya i paim jongi i ong paim agar kam siapa ba ni iyo sibo kejing yaro ba kedan ro sibo kejing kena ngai sayong ba ai bakajing yaro kan les kabor jong play ai bakajing keno kan ne hakajing im jong ikum kibriu itre basinsyar ya kam imlang sa kam hima kam elka na kabanta kabor kabangi dia denti na kilong shwa man shwa na siung benar mengkat hakani garong biria kajing siung hun kabanang kong golong bagi start bagi champagne jong hima nong klau ban pelong ya ni garong biria ha kesni ban kan mau i ban kan mau burom kombalai itu Dihar Presbyterian Secondary School ha kesengi Sautrik Iaiong kala pelong de ke mini food fest bat mini fete ban peni jingirap na kebenta ki jingdon kam babon kini ke school uba ban request nong stand MDC ko umsning ulalong ukongsan ban please dang ye kini ke festival ha ke jingdon rengkat ke kong J Wajri principal kini ke school utemen basan RB Shadab secretary managing committee kitemen basan kabalang Presbyterian Dihar kinong hikai kikmi kikpa kipa reunget bat kikna school ya ko Dihar Presbyterian Secondary School la kershan hi de kabalang Presbyterian Dihar ya barok ki jingdon kam jong kini ke school kabalang Presbyterian Dihar Shen kan sepediang ya kejinge seng sinot Briboy Presbyterian Sinot House nem arjar arpunyo kumta kabalang hagni keshnong ka ang not ban penbaha bat ban pen itanat ya kini ke school kaba ka kershan dala ke jong Khubor ban long usok pen i bakensai hakmat kabalang Presbyterian barok kawe Okay, let us clap. Department nai kira sem hi ala dia
ban kentiu ni school dak ba penyaj ya kan ni ka mini fit kam food fest te ngai scam ba ka fan ka ban mi nang ni kan sa ai sibun ki jing mentai nang ban la ban pendan kam nak ka bentai jing dan kam jang ka school te ling ba ka jing sim bentai jang ni ki marja marpa ki kmi pa borok ki bedan lang ni iwei pi wei ka sa dan sya jing mentai ka bakrau nan ta school hi borok ko wei kumbang atep ba ka ni atayo wala adap kadan ka sports tenang scam borok kina school kila simta haging lekai ki prepare te haging lekai kindan rugi bajab pakindan rugi baklem simyo haging job rei ngasuka wanong ipi ni borok ba sisien ba pila simta haging lekai kila long lupa kinong job nomor ba kani katayo jong jingkimen namta jong pi te kani ru kala sakhi lemba jingkimen ga jong pi kala long ka jing job namta jong pi borok te nang ni smart ru ngapen slori pi wa pindang yai beteng jing lekai jong pi handai kai ka bakham kong san kide benang ben bentai ka por ka jong pi ka por mani lekai la ka jong ka por ban pulikot la ka jong ka por ban yarap kam hayang sam la ka jong dan kam jong school de nakaliang ka jong ngamla ban pula rai hini por handai ngan persang kat bala la dadan kanu kalat kelenti ngan persang hi ban ai kanu ka jing yarap te tang kini ki kentien ki bakhendiat Kulai sibun, kulai sijarno. Kashnong sa sniang a kalalong kashnong beningkong halas kensin a di blog banyo ek digital library kaban a jingtip ek phang repair ek khna school ki samla bat ki samla load akni kathan. Yakini ke digital library la pisa da district rural development agency DRDA bat la shnai ka de ki pai ba bala peniat bat pet da village employment committee VEC jongkani kashnong. Yakini ke digital library la play do ba FB Basan additional deputy commissioner ke West Janta Hills bat la Sakhilang do ba Dr FR Shadab BDO Kalaskin block hakalai tarik Iaiong ki officer na kita nak terekam ke sorkar hakini ke block ki reurang ba ki longkemi ki nonghikai bat ki kena school ki la tut syakini ke jingyalang play pat ba yakini ke digital library Ngaruh ju masuk tenang sibon mencoba kalau video ru ngai bakal sino kaya teknologi ki kwa apa berwarna di development berkunjung bertarung ngai kunju kam dan jiper ni ba ki basinti thamai ru ni masuk thamai ru ni le kwa ban perkiri sino patau siti but ni so tenang but ni ba dan kata musim na kalian jom sino patau marbele sino patau ko masuk basai warna ya ka pahuk mahai warna yang jinan start kawara yang kecil akayo kawan bat kuntat ter balada de kesnong page kabab dan singkil lani kira pasnong dikenal langsung di jentu kimtre meniwat dan kadang dengan jinduk kepenjen jar yang bar pakai terus di so komen sibon berpio dikino hilang kemudian kunjuru nak kalian coba video dilawan kecirap cuma dengan try saya request video kumdo bila dirap kunjuru bisa pesan kapimila lakbul na kabuan apin na po district bangin ay kani gayeng UAP but sosi o pipa ahapslan ray wala kataru sa pesan kapangalan bagila group ko ka project na kani gayeng juro bio pangatip ha na maglay ba video kita ki sen no kami ki badangkap ha kita na ka office ko tinsuto wa komprekam kalau no penting kayo pajuki kumjuru but wara yang cikala akan kisno kata. Is hukuman sibon ba jingtreish jom ki ski bopier na ka blog lingba jingdan jom ki blog staff ru lala ko terima ba lala ko ship kya kata nado iran noman ibadat ko BTM shwa di nata la tan seiwimon na try na kerpa iki na ngi trisisno nomor leba dei na patara trejo ki ila ora cikala so ta betul mungkin kiwe kayo ko betul ki jinong jimat jumpa apa tiba dan delegasi kata. Dan sasisen kapal bihna wajib itu sada penerkam dengan library Belanda, but lada ima fraction of ibaration na ralian hobi ibaration na ralian bilang video me apa video slow hadir katsan aposnel ba melayo video apa last blog na po sasnya blog na sorry na po shno sasnya dan pokok kata di kuarong yang semua berapa asas kita projek mereka ada buat di kuarong yang semua yang kita engineer berdiri ini nasional sasnya baterai Shillong ni baterai Shillong di kuarong
session ai beli beng apa apa kelum lah ya kecil dia bahas pianga buat judan ba menganawan sini ngambil kata kecil nak semua tahu tapi ada senu ayah kenal buat kamu judan kata kecil sekolah bawa kenal kita jam di Meghalaya ada semua tahu tapi masuk komen buat ba kani semua kamu sudah kasih kamu pergi kita ba jin trailer kamu ngelam sekali job dan teknik tim kubli sibol siapa Bat dak itu ki Khubor ngila poish ka bakut tat haduk Indonesia biang kubli shibot.